Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA Kamaulai constituency upa Bright Starwell Marbanyang menta kesengi ke arpun retorik ujemang arajar arpulai ulang baka jingkran menteri bedai kemi ekatanat puli putih ke jela urakam sangma kadai ke babaklah kumancupen kan mau henen kesengi ke arpusan trik ujemang arajar arpulai menteri suarkar urakam sangma ulang baka VPP kalaya lek kai bat keding kabansa pening ngi baro batkan sepenjat ya kalawai ki kun samla ke jela Nakaliang ba Bright ulang bagi ke reservation policy ladap ban keren syai baga jing yakon jang Voice of the People Party kamdei ban kini ya hok jong kiwei bat kiwei ru kimdei ban kini ya hok ke jongi bat kamdan ke jingle persya iginu-ginu gijat ban riu handai gani ke jingle kadai na kebentar ki khon samla jong ke jelahi berok kawei uba Bright ulang ru bakamat bha thungkam thungjam kadai kamat ke babaro ki pai ba ki mat jing bat ke jingkren jong urakam sangma lasngau ba ibet banong menteri ketenat puli putih ko bengkan berti menta layak sausni jingki jong bardan di nakling kaseng kan lek kumno nang sekmat nakaliang jong ka senghi tung ka kumang ilapan bet ndo sedang kani ketika next step jong ka jingya kun ke jongi mo de nakaliang ke jongi hi ko play so nakaliang jong president iba aran laong hi ba indum kanandian mo ketika jingi ki kalong bakak sarkar keempat tre ban khot banyak keren kami bagi isu jong reservation policy nakaliang ka jongi kemat kajing ki kanya syafran Piko bengkan kendiat hal ketika jingkran jong wei minister jong ne ka sarkar jela wong ba ka VP kalong ko ka pen aiding na pen plo pen ki ke jing pen syai jong ke jing nakaliang jong pi halo ka jing kawang keting minister rakam education minister mo mission sarai oh ya keempat di pada so lada ka jingkran ke jong wong bahkan pen plu mo wong ika ka bakla marngi na tu sedang hi ka jingya kun ke jongi nam tagi ni kimat kamtam le ba le ka reservation policy ilalong ila kran syai baka jingya kun ke jongi kamdai ban keni ya ka hok jong kiwei bat ka jingi kun ke jongi ru kalong halor ba empua ba kiwei ke sempat ya ka hok ke jongi nakaliang ke jongi ilong ndai bangile persya ekonomi nu jat benrio ndai ni ngele nakam ta ka jing bha jong ki kun ti ke jongi mar ku mangi kertiang dia na be ka reservation policy kamdai ke isu ka bang ya kerentang mentah antrai na tu kipor ki banga kadai ku samla tu kipor ma puli na tu kipor ku don ke jing keren abi di ba kamtam bat ki kun samla ke juni lagi long ba wat kam wat jam la kalong abi di ba ke jing puli bar kani ka jing ka bangi imat mentah kadai ka bala sateng sam kuit li kisnem ngajuang ini gawai i jingai jong kita ki bahaswa la de le sing la nong ka jing bakla jong kita ki bahaswa mo darangi pat ki bamenta ngilap ba kalong ka bakla no ka bano silang ladangi ru ngim tre ban penbet nya kata kamut ni ru ni bakla nah denga ngaso ngidon ka jingkit kli mo kamar ngi i ya ka jing anglut ka jong pai ba ya ka jing ka jong pai ba na kalian ka jing ka Voice of the People Party kam dai kamat ka bangi sim na madan nanti na singkin ya ka isu dai kamat ka dai ka ba ku pai ba ulai keren bro kata bat ni nakaliang ka parti ya bangile supat baru nila perung ka apo ka manifesto ko ngi kum ka we na kimat ibangin simkia badin mga tadaw kum bala keren mo wala dangi don tak samut din nakaliang ka ngi sko ba ka jingkit kli ka ngi ban keren ya ka ka bo pat ba kwa oh te kam ton so ka jingkren ka jong education minister banong ba kani kan penplu mo ngaso ka long he's not fit to be education minister he should have read mo ka jingki ka jongi kalong humno da kalenti ka babed da kalenti ka bajai bandawa ya ka hok ka jongi kani ke jingkran jongi kal kapangin ba kanang aiding na pen dom hisu epi ngingim dom mo nakaliang ka jongi kung mangilaong na do kasdang ngim don ka jing shun ni nuru kanum pen khut kanum aiding hingi mo ka jingkran ka jongi dai kata kalong ka pa ka jinglong ka jongi kan ka mentality jongi ka kami nak sentur ka jongi ka kata dai kata ka peni ya ka mentality ka jong education minister adu mentah ka sarkar kapat aitin ni ai balai tempat ong ai adu mentah mene di nakaliang ka jongi tempat yo tempat aitin officially de bagi jitho kapat don wala dak ni imne step kong amperin lawan mo
lawan nanti ban ko nga bang affect ke juan ke ni nang Taiwan officially kom kata representative na kaliang to government Taiwan dalami na lasang menteri parti pres siapa pangi yong ya lawan pan kum kan ni lawan pan kum ke rim pai pa no kata ka pau sai ba kam padon ni na kaliang to ka sorga Aduh mentah kamu nang saat kan hitam baaren marwe. so kita kerja kom ka jing pendet na kaliang ke ni parti Di badan inang kitan melihajan ilong kumno isa gitpanya badan. yang na Thai PE no da kalish no rekat ni